tubahaye ikaze ku Mubumbe TV ndetse n'Umugabane TV. Tubashimire mwe mukomeje kugenda mukora subscribe. Nkuko mwabibonye kuri titre y'ikiganiro, turaza kureba uyu mugambi urimo gucurwa n'ibihugu bigeze kuri bitandatu, igisirikare cy'ibihugu bigeze kuri bitandatu birimo gucura umugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo iba ari byo turi guhimba, ni ibiriho birimo kuvugwa kandi bikagenda bivugwa n'inzego mu by'ukuri zibifite cyangwa se zifite ubushobozi bwo kubivuga, ndetse n'ibitangazamakuru bikomakomeye ubundi bitajya bitangaza inkuru z'ibihuha. Ibi bihugu rero birimo gucura umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda bikaba byahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Harimo igihugu cya Tanzania, hakabamo igihugu cy'u Burundi, hakabamo igihugu cya Angola, hakabamo igihugu cya Repubulika cyangwa se igihugu cya Congo DRC, hakabamo igihugu cya Afurika y'Epfo, ndetse ibi byose bikaba birangajwe imbere n'igihugu cy'Ububirigi. Igihugu cy'Ububirigi ni igihugu kiri ku mugabane hariya w'Uburaya. Iyi nkuru ndaje nyinjiremo neza mbabwire uburyo birimo kugenda bitegurwa kandi uyu mugambi umeze. Muzi neza ko mu gihe cyashize igihugu cy'u Rwanda n'Ububirigi byashyamiranye mu buryo bukomeye, aho Ububirigi, u Rwanda rwashinjaga Ububirigi yuko bukomeje kuzana icyo twakwita nk'ubukoroni, ndetse ko buri kugenda bugambanira u Rwanda mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ibyo byatumye rero u Rwanda ruha Ububirigi igihano, aho ambasaderi w'u Rwanda mu Bubirigi yatashye, ndetse n'uw'Ububirigi mu Rwanda arataha, ndetse hafatwa n'izindi ngamba zitandukanye zo gucana umubano mu buryo bw'ubufatanye ubwo ari bwo bwose. Ibyo ni ibintu byababaje Ububirigi, ariko mbere y'uko tuvuga Ububirigi, muzi yuko u Rwanda rwacanye umubano na Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo nawe arataha, ndetse na ambasaderi wa Kongo mu Rwanda arataha. Ndetse muzi yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kuba yafunga ikirere cyose cya Kongo, ibuza indege za gisivile z'u Rwanda kuba zanyura hariya muri Kongo. Ndetse mu bihe bitandukanye perezida wa Kongo yigambye yuko mu mugambi we nubwo yiyamamazaga ko azatembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibi ngibi ndagira ngo mubibika ahantu kugira ngo tuze kwinjira neza muri iki kiganiro, dusesengure, tuze kureba ibyo dusengera nk'Abanyarwanda, ibyo dusengera nk'Abarundi, ibyo dusengera nk'Abakongomani, ibyo dusengera nk'abari i Buganda, kugira ngo tumenye ese ibijya imbere birahagana. Burya nta kintu iyo Imana yavuga ngo hazaba ibi, ariko burya ntabwo biza bitunguranye, ahubwo n'imvura mbere y'uko igwa irabanza igakuba. Iyi ntambara rero irimo gukuba muri ibi bihugu bigeze kuri bitandatu, kongera n'icy'u Rwanda cya karindwi, ni intambara bwoko ki yatangiye ite? Muzi yuko hagati aho ngaho u Rwanda n'u Burundi ibintu byaje kugenda bimera nabi kugeza ubwo Perezida General Evariste Ndayishimiye yaje gufunga imipaka y'u Rwanda n'u Burundi, aho ubwe yahamyaga yuko iyo mipaka inyuraho abatasi b'u Rwanda bashaka kujya bahirika ubutegetsi bw'i Burundi. Ariko nanone umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kugenda nabi ahagana mu 2015, ubwo abitwa ba General Niyombare bakoraga kudeta hariya mu Burundi ku bwa Pierre Nkurunziza. Noneho muri uko gukora kudeta bikaza 2015-2013 mu hagati aho ngaho bikaza kurangira uwo mugambi upfubye, noneho bamwe bagahungira mu Rwanda, noneho Uburundi bukagiriza u Rwanda ko rwari rwihishe inyuma y'uwo mugambi, kuko ndetse ikimenyimenyi ngo u Rwanda rwanze guha Uburundi abo bantu batembagaje ubutegetsi. Ibi rero byatumye umwuka ukomeza kugenda uba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, biza kuba bibi cyane ubwo umutwe wa M23 wafataga intwaro mu 2020 ngira ngo na rimwe, ugatangiza imirwano mu gice cya Bunagana, ndetse bikaza kuzamba cyane ubwo M23 yegeraga umujyi wa Goma no mu bice byose bya Gicanga n'ahandi, ubwo ingabo
za EAC CRAF, za ngabo zo muri EAC zajyagayo zarimwo abarundi, zirimwo abatanzania, abanyakenya, abasudaniye ndetse n'abaganda, zananirwaga cyangwa se Kisekedi yazisezereraga, bikaza kurangira ingabo z'u Burundi zo zigumye ku butaka bwa Kongo, ndetse Burundi bukongera ingabo ku butaka bwa Kongo nyinshi, ntaraza kuvuga umubare kuko ntabwo nanjye nkuzi, ariko bivugwa ko Burundi bufite ingabo nyinshi hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi ibi bintu burabyemera. Ibi byazanye amakimbirane akomeye hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umutwe wa RFCM23, aho Burundi bwo bwavuze yuko bwajyanywe n'ibintu bibiri. Icya mbere ni ugutabara ababanyi ba Kongo, ariko icya kabiri General Neva yavuze ko yagiye guhagarika u Rwanda rwaciye muri Kongo ngo ariko rushaka gutera u Burundi. Avuga yuko izo ngabo zagiye guhagarika umwanzi wabo ari wo u Rwanda. Muzi ko mu mbwirwaruhame za Neva yaravuze ngo dufite igihugu cy'ikibanyi, ngo dufite umubanyi mubi, yavugaga u Rwanda. Muzi neza umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo yuko waje kuzamo amakimbirane mu bihe byatambutse, ubwo habaga ibihe bigoye muri Afurika y'Epfo, mu gihe cy'uwitwa Colonel Karegeya, ngira ngo n'uwitwa Patrick Karegeya, n'uwitwa generali wahoze ari generali mu ngabo za RDF, Kayumba Nyamwasa. Nyamwasa yaje kurasigwa muri Afurika y'Epfo, ariko urupfu ruramuhusha, ariko witwa Karegeya we aza kugwa muri hoteli yishwe. Ibi bintu byose Afurika y'Epfo yavuze ko byakozwe n'Abanyarwanda. Ibi nabyo byatumye umubano wa Afurika y'Epfo yari irimo guheka ikintu cyitwa RNC cyari gishinzwe n'aba bagabo, kigambiriye kugira ngo kize guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Noneho iki kintu rero abari bagifite mu nshingano, urumva bahuye n'ibyago bikomeye. Ibi byababaje Afurika y'Epfo, biza kurangira Afurika y'Epfo nayo n'u Rwanda bidacana uwaka, haba mu buryo bwa ambasade n'ibindi, ubwo umwuka mubi uza gutyo. Tanzania muzi yuko yaje gushwana n'u Rwanda mu bihe bya kera abantu batibuka, ubwo perezida wa Tanzania yahamagariraga perezida w'u Rwanda, perezida wa Tanzania witwa Kikwete yahamagariraga perezida w'u Rwanda gushyikirana n'umutwe wa FDLR. Muzi neza ko icyo kintu ni ikintu twita nk'amahano, ni ikintu twavuga ngo cyaba gikomeye, twakwita nko gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, twakwita mbese gikomeye. Kikwete yaravuze ati hazabaho amahoro mu gihe u Rwanda ruzaganira na FDLR, ahamagarira perezida w'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. Ibyo bintu byakuruye umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, kuko murazi ko FDLR iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, noneho kandi ukaba n'umutwe wasize ukoze jenoside hano mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu bituma ari umutwe uba ugomba gusenyuka tout de suite. Nta bindi, definisiyo ya FDLR ibigomba gusenyuka ikavaho. Nta revendication, nta gitekerezo cyawo gishobora kwakirwa, ni ugusenyuka uwo mutwe ukavaho ako kanya. Ibyo rero byatumye hagati ya Tanzania hazamo umubano mubi, ariko uwo mubano ntabwo wabaye igihe kinini, kuko haje kuza perezida witwa Magufuli wihutiye kuza mu Rwanda, ndetse Abanyarwanda Magufuli nubwo nyakwigendera Magufuli Imana imutuza heza, ntabwo amagambo meza n'imico myiza n'ububanyi bwa Magufuli n'u Rwanda bishobora kuzava mu misokoro y'Abanyarwanda. Ndetse Magufuli no mu rupfu rwe twaravuze ngo inshuti y'Abanyarwanda yapfuye. Ibyo rero byatumye hagati ya Tanzania n'u Rwanda cyacyuka kibi kivamo. Ibintu rero byaje kugenda bihinduka ubwo Magufuli yapfaga urupfu rutunguranye, noneho uruhembe rwa politike hariya muri Tanzania hagata hajyaho uyu wari vice perezida Samia Suluhu Hassan, uyu mumama bivugwa ko nubundi uyu mumama atari uyoboye Tanzania,
adafite kapasite yo kuyobora Tanzania, ahubwo n'ubundi uyoboye Tanzania ari Kikwete uyoboye ririya shyaka rya Chama cha Mapinduzi. Akaba ari we rero wafashe Samir Hassan Suluhu amwinjiza muri bya bitekerezo bye kugira ngo n'ubundi Samir Suluhu mu mutwe aba ari Magufuli cyangwa mu bitekerezo mu bitekerezo aba ari Kikwete, ariko inyuma ari Hassan Suluhu. Nicyo cyatumye rero ngira ngo iki gihugu cya Tanzania nacyo kigenda kiyomeka kuri DRC. Ubu bivugwa ko muri Kongo hamaje kugera ingabo za Tanzania hariya muri Tanganyika zafashije ingabo za Kongo mu bice bya Point Zero hariya no mu bindi bice bitandukanye aho zihanganyemo n'abatavuga rumwe n'ubu butegetsi. Ibi bihugu byose rero uko mwabyumvishije, Angola yo muzi ko asanzwe ari umubanyi wa bugufi n'umwambari wa Kongo. Muzi ko mu ntambara zose za Kongo Angola yabaye imbaraga zikomeye zatumaga abanzi cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'Kinshasa rimwe na rimwe batabasha kugera ku ntego zabo mu buryo bworoshye. Muzi ko ingabo za Angola zabangamiye cyane abitwaga ni ba RCD, ngira ngo babandi ba Jean Pierre Bemba barwanaga hagana muri za 2008 barwanaga 9 no mu 2000 ingabo za Angola na Zimbabwe. Ngira ngo Angola nk'igihugu cyegereye cyane Kongo gifite uburyo cyakoze urukuta bituma umugambi udashyika nk'uko wari wapanzwe. Ibi bihugu byose rero nibyo Ububirigi bivugwa ko bwegeranije, noneho bubwegeranya kugira ngo barebe uburyo mu by'ukuri kugira ngo bigire amahoro bakwikiza igihugu cy'u Rwanda. Inkuru hano dusoma rero ku kinyamakuru Bwiza yo kuwa 22/2026 saa 4:20 yanditswe n'umunyamakuru witwa Benjamin Babu. Iravuga ngo Ububirigi bwahaye u Burundi drone 5,000 zo kwifashisha mu gutera u Rwanda. Izi drone 5,000 ngira ngo nubwo u Rwanda ari igihugu gifite ubwirinzi bukomeye, ibi bibaye ari ukuri cyaba ari ikibazo giteye ubwoba. Ntekereza yuko cyakurura akaga muri aka gace. Ibi bibaye ari ukuri mwakwitegura ikintu kimeze nk'icyorezo gishobora kuba muri aka gace, kuko ntekereza ko u Rwanda ntago rwazategereza yuko Burundi bukoresha izi drone buje gutera. Murabizi mu ndangagaciro z'u Rwanda, u Rwanda ruratera ntabwo rugira gute ruterwa. Ibyo bintu abarundi barabizi. Drone 5,000 rero niba n'Uburundi n'Ububirigi, ariko Ububirigi burazifite ni igihugu gikomeye, ariko ibihugu byo muri Afrika byaba bifite drone 5,000 ngira ngo byaba ari bikeya. Sibyo, drone 5,000 ni nyinshi cyane ku buryo igihugu cy'u Rwanda rero cyaba gifite ubwirinzi, ariko kugira ibisasu bishobora kurasa drone 5,000 ibi bintu byaba bikase. Iragira iti rero igihugu cy'Ububirigi biravugwa ko kimaje guha igihe giha Burundi umurundo w'intwaro ngo buzifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda buhuriyeho n'ibindi bihugu. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko Buruseli yasabye Gitega kuyifasha muri iyo migambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'i Kigali. Ibyo ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera. Bivugwa ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza, Uburundi bwasabye Ububirigi ubufasha burimo intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo. Mbere yo kubaha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko n'intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye, bivugwa ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Umugambi w'Ububirigi n'Uburundi wo gutera u Rwanda kandi uvugwamo ibihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afrika y'Epfo. Andi makuru kandi avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa ateganya gukora ibyo uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigaruriwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RFC M23 kugira ngo uzifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Amakuru kandi
avuga ko ambasaderi w'u Burundi i Buruseli Terence Ntahiraja amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi. So iyi nkuru ngira ngo murayumva neza. Twibaze ibi bikurikira. Ibi bintu biba atari ukuri. Reka nongere mbisubiremo, ibi bintu bibe atari ukuri. Ibi ariko nanone ntabwo Bwiza ari ikinyamakuru kijya gipfa. Ntabwo Bwiza ari ikinyamakuru tubona hano kuri YouTube kibreakinga wenda ibintu ngo tuvuge ngo ibi bintu ngo bigize gute ngo no guca ibikuba ngo babone views. Oya, Bwiza ni ikinyamakuru kibreakinga inkuru rimwe na rimwe, izo nkuru dukunda kugirira icyizere. Ibi bintu bibaye ari ukuri ni igiki dushobora kwitegura. Ntabwo u Rwanda rwazategereza ko Burundi butera u Rwanda, kandi nta handi hantu hari inzira. Muzi neza yuko za ntwaro za Sadeke muzi ko yababariye cyane hariya muri Kongo, ndetse igacyura umujinya inavuga ko itarwanye na M23 ahubwo yarwanye n'igisirikare cya RDF cy'u Rwanda. Kandi Sadeke yarahatakarije buriya abatanzania barakubitikiye, za mbunda zabo zitwa Sabasaba. Abanyafrika y'Epfo buriya barahapfiriye, baje bazi ko bagiye kurwana n'umuntu woroheje bahura n'ibibazo. Uyu mujinya wose batahanye bivuga ko intwaro zitakomeje ngo zijye kure, ahubwo zanyuze muri Tanzania zigakomeza zerekera mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana Uburundi ni ububiko bw'intwaro za Kongo zigomba kurwana muri Sud Kivu. Uburundi ni ububiko bw'intwaro z'Ababiligi na Kongo zigomba kurwana mu Rwanda, kandi nta yindi nzira bashobora gupfa kubona vuba yo gutera u Rwanda uretse ubundi ahari inzira ni Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa i Bugande. Ubugande bwo reka tuvuge ko ari zero, ntago byashoboka. Tanzania nacyo ni igihugu kitajya gipfa kuba cyatanga imipaka yacyo ngo ibe yakoreshwa n'inyeshyamba, ahubwo gishobora gutanga ubufasha bugaca Burundi. Uburundi nibwo bwonyine bushobora kongera gukingura imipaka nkuko FRN yahanyuze na za P5 bagatera hariya mu bice bya Nyamagabe, murabyibuka za Nyabimata. Birashoboka ko Uburundi ariho haba inzira, cyangwa se Kongo Kisekedi agakora ibishoboka byose akaba yakwisubiza igipande cya Bukavu ndetse na Goma kugira ngo bafungure imbibi, kuko kugeza kuri isaha imbibi zose zihano Kongo n'u Rwanda zifitwe na RFC M23. Kandi muzi yuko u Rwanda rwemeye yuko rufitanye imikoranire mu bijyanye n'umutekano na RFC M23, na Perezida w'u Rwanda yashimangiye mu kiganiro aherutse kugira avuga yuko kuva M23 yafata ibice byose byegereye u Rwanda bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyarwanda ko batekanye kandi ko ari by'u Rwanda rubonamo inyungu kurenza ibindi byose. Urumva neza yuko nta yindi nzira iriho. Inzira iriho nuko bambuka baciye mu Burundi, cyangwa bakambuka, cyangwa bakabanza bagapusa M23 bakayikura mu byimbo, noneho bakagira gute bakaba baca ku mipaka ya Kongo n'u Rwanda. Aha rero kwirukana M23 bimeze nkaho bigoye, kuko n'ubundi byarageragejwe mu bihe bitandukanye. Tukibaza ngo rero niba Gitega yarakiriye iki cyifuzo ikakira uyu mugambi, u Rwanda ni igihugu ntagiye kuvuga kuko sindi umuvugizi wacyo, Makoro niwe ukivugira na Jean Maurice ka umuvugizi wungirije. Nge ntabwo ndakivugira, nge ndavuga hano nk'umusesenguzi, nkuko dusesengura n'ibyo muri Iran, tugasesengura ibyo muri Amerika, tugasesengura ibyo muri Ukraine ndetse n'ibindi. Aha ndavuga nk'umuntu usanzwe. Ni igiki dushobora kwitega? Ntabwo dushobora kubona
dushobora kubona ikintu twakwita skandale. Ntabwo abanyarwanda nemera ko bazategereza ko Uburundi butera u Rwanda. Niba ibi bintu ari ukuri, mushobora kuzabona akavuyo cyangwa mukabona ikindi kintu ngewe ntari kumva neza, ntarimo no kubona, ariko cyaba gihari kuko yo havuzwe intambara u Rwanda, ubundi u Rwanda uburyo ruteye ntabwo ari igihugu, ntabwo ari tere yo kurwaniramo, kuko kurwana mu Rwanda byakorohera u Rwanda mu gihe yaba yarugezemo, kuko u Rwanda ni ruto, u Rwanda ruratuwe, u Rwanda ntirukora ku nyanja. Bese ni ukuvuga ngo umuntu wateye u Rwanda byamworohera mu gihe yaba yarugeze, muretse ko nanone ashobora kuribwa n'amavubi cyangwa agakubitwa n'inkuba, kubera nanone urumva nta bundi buryo abanyarwanda baba bafite wabateye, kuko ubundi ubuzima bw'abanyarwanda nuko tuba dufite umutekano, nibwo buzima. Mu gihe rero abanyarwanda badafite umutekano wabateye, habaho ibintu bimeze nko kwiyahura, kuko urumva nta munyarwanda utakwiyahura kugira ngo abone iki umutekano, sibyo? Ibi ni ibintu ndagira ngo wumve neza yuko ushaka gutera u Rwanda nawe ashobora kuba arabara imibare, ariko u Rwanda rwo ruri kubara imibare yikubye inshuro 10 iyo uri kugira gute urimo kubara. Reka nsoreze hano, ibindi namwe mutwandikire muri comment, twandikire muri comment. Nitwa Sibomana, ibiganiro byacu nakagaruka, turaza guhura mu kindi kiganiro. Ndabakunda cyane, ciao ciao.